taka çapkanımızda Duayın ötürü taka çapkanımızda 15 yıl oldu. Uşuntik taka çapabız. Taka çapkandı atamdan yürüngüm. Atam usta kişi olmuş. O kişi gözü ötük etti. Ondan gibi biz çapalım takanı. Uşuntik benim göz taka çapabız. Duayın varsan cevap verin. Bunu bat-battan çapmasa temir mustap ketet. Ertemenki jumuş günüңөр kançada baştalат, kançada бүтөt? Ertemenki jumuş günü saat 9'da, 8'de başlap kalabız. Gün ısıkta ertemen erте başlayız da. Düşte gün ısık bolup ketет. Ana uşuntik mena taka çapabız. Bir günden kança taka çabasыздар? Bir günde 15 attım taka çapabız. Temirci şardan alıp gelebiliriz. Temirci şardan Starital çoktan metrin 50 sondan alıp gelebiliriz temirin materyalını. Adam bir yakap gelip çababız. Çabanın çıkandan 220'dan opton veririz magazinlerine. Uydan gel 300'sünü alıp geçsek. Şunday takanısını çağısını çıkarıp otarız temirleri şunu alıp geliriz. Misal 1 metr temirden kança taka çıgat? 1 metre temirden 1 attın takası çıkat. 1 at bolunda ошондо 4 taka. 4 taka. 1 par, 4 par. 4 par oldu. Азыр сурот алып кандай болот атеме? Сурот алып жақсы эле. Az taka сурот алып көп. Базардан келишет, айылдан келишет, алып кетишет. Башка райондорго же башка облустарга да такалар алып кетишеби? Жумгалга алып кетишет көбүнчө. Жумгалга кетет такалар. Көл жактардачы? Көл жаккан келишет. Ошо Кочкор району боюнча сиздер эле така чабасыздарбы же сизге окшогон дагы? Кочкор районунда дагы мага окшогон экөө бар. Бирөө абышка, бирөө жаш бала. Үчөөбүз чабабыз. Кээде үчөөбүз така аябай талап болгон үчөөбүз жетишпей калабыз така чапканга. Жылдын кайсы убагында ошо такага суроо талаптар көбөйөт? Жылдын жазга мал чабандар көчө баштаганда, мал алына баштаганда така аябай көп суроо талап көп болот да. Анан күзүндө чабандар көчүп келерде суроо талап көп болот аябай. Сиз бир күндө чапкан такалардын баарысын эле өткөрүп жибересизби же өзүңүзгө да запаска мындай үйгө келип сурап калгандарга да алып коесузбу, кандай кыласыз? Bir günde çapkan takap sırası alıp berem. Optum ile magazinleri götürüyoruz. Gelgende sırası aytıp koyup, alasını erkekte çap dayındap koyup, şunu alıp götürüyoruz. Takkanı günü göre çapma, çababız. Эртеменки жумуш күнүңүздөр канчада башталып, канчада аяктайт ошо? 15 таканы канча убакытта бүтүрөсүз? Gün ısıkta erте başlayız. Gün salkında 9'da başlap kalabız, geçinde saat 6-7'de bütürüz. Кышкысында чабасыздар да? Kışkısında çababız. Jaydır kıştır, tınbay çabalap taka. Oşonday. Ушинтип көмүр талкалап, ушундай көмүр талкалап жардам берем. Андан кийин балдарым кичинекей, балдар жолдошума жардам берем. Бул көмүр чоңураак болгондо да жакшы эрбей калат. Муну талкалап бүтүп, анан барыскан чаап беребиз, аны көргөзөйүн, Бул барыскан менен чабам. Бул өзү 6 килограмм. Балдарым кичирээк, жолдошум экөөбүз ушу жолдошум така чапкандан бери ушу менен эмгектенебиз, ушу менен нан таап жейбиз. Эми шүгүр. Atay taka, attı taşı kavası için takalınız gerek taka. Attı takalarında taşı kavayı yolga jakşı basat. Oşol sebepten üstünde taka jadalat. Ошон үчүн ат такалайбыз. Көзөп дайындап коём, анан дайындагандан кийин алып кетишет. Мындан кийин көзөлөт така. Бул така көзөбүштү өзүм атайын колго жазайм. Колго жазап чоюп сугарып алам. Andaydan takani gözeye başlayız, taka gözeye şunun menен. Bul aябай tınbay iştelgendikten bir jarım ayga jetet, andan jarım ayga kalat, kayra bölök tuzaganga tuura kelip kalat. Kayra bölögünü jaş kerek. Bölögünü jap, adan kayra taka gözeye başlayız. Bul balka bolsa
2 килограммдык балка. Бул балка атайын ушу така чапканга салмакталып лайыкталган балкалар. Атайын ушу таканы ушу менен да ийебиз, жеңил балка болсо така жакшы ийилбей калат, чабылбай калат. Ошон үчүн ушундай балка менен чабабыз. Атайын өзүнүн таканын балкалары булар. Ошо өкмөттүн дүкөнүнөн сатып келгенбиз. Ошокту баягы бул устаканамды өтү деп коет. Анан илгери мен укчумун да ушу устаканага төрөбөгөн аялдар келип, ушу жерге сыйынса төрөйт депчи. Анан могу мынтип коюп атпайсызбы? Ушуну ырым деп илгертеден айтылат, баягы жакшылыкты, анан акча алып келет дейт да. Анан могу суу дат болуп турат. Булардын эме сугарат бугачы. Анан ушундан Шаймандарды сугарган суу. Шаймандарды сугарып, ушунун даты болуп калат мындай сарыгыч болуп. Ушуну жанагы аллергиялык ооруларга сүйкөсө жакшы болот экен деп бир жолу алып кеткен ушуну. Ошол анан бул өтө эми ушундан карап атабыз, көрүп атабыз, балдарыбызды багып атабыз. Кудайга шүгүр. Ошо.